Zovem se Mara Beader. Rođena sam u Drnišu, Siverić, to je Siverić, opština Drniš. Tu sam rođena. I tu sam završila osnovnu školu. Završila osnovnu školu, poslije osnovne išla sam u srednju ekonomsku, završila sam u Kninu. I poslije ove srednje škole počela sam raditi, nakon 2 godine po završetku, počela sam raditi u poduzeće 9. maj Unešić. Tu sam radila do rata, 1991. da. I 1991. tada, počeo je rat, tu se prekida moj radni odnos. I mi smo radila sam i nakon 2-3 godine sam se udala za Milorada Beadera, koji je isto rođen u opština Drniš, a mjesto Žitnić. On je bio prometnik, radio je na željeznici. Isto je završio školu, osnovnu, srednju i radio je po ovim prugama prema Splitu. Stanice ove prema Splitu. Fino smo živjeli. Imali smo 2 djece, kćerku Marinu i sina Vladimira, koji su, kad je počeo rat, jedno imalo 11 godina, jedno imalo 12 godina. I počeli smo raditi kuću u Žitniću, tamo gdje mi je muž rođen. I napravili smo kuću, počeli, međutim kuća je naravno nije završena zbog rata. I mi smo živjeli neko vrijeme smo živjeli u Žitniću kod mojih roditelja, od mog muža. I poslije smo se zbog škole, pošto je škola u Siveriću, kad je mi kćerka krenula u školu i vrtić je tu bio, škola i vrtić u Siveriću, blizu moje kuće gdje sam ja rođena. Tako smo živjeli kod mojih. I tu smo, djeca su završila 1., 2. razred. Međutim, tako šta je se desilo. Mi smo tu do 1995. Živjeli i onda tako to desilo se. Moj muž, mi smo krenuli nekako među zadnjima. Sve nešto negodovalo se kao a nećemo, a hoćemo, a ovo, a ono. Nećemo ostav kućni prag, pošto mi je muž imao majku u Žitniću, a ne možemo ostav mamu, ovamo su i moji roditelji bili i sve, i tako mi krenemo. Sestra, djeca i ja i muž i moj tata. Krenemo put Knina, ali nam je rečeno prethodno da idemo 2-3 dana, da ćemo biti tamo negdje okolica Knina dok to nekako se malo smiri i vraćamo se nazad, a mama ostaje. Moja mama ostala kući i mi smo krenuli, međutim na domak Knina, to mjesto Vrbnik, tu ostajemo u Hvaru i moj muž tu ostanemo u Hvaru, kolone idu ka Kninu. I sad mi se prekrcamo, kaže muž, aj sad će neko naići pa će ga šlepati muž i tata tu ostanu, a sestra, djeca i ja se prekrcamo, neki rođaci su naišli i mi idemo sad do Knina, tu imamo jednu rođaku koju ćemo njih sačekati, idemo do Knina, tu do te rođake. Međutim, mi idemo do Knina, dođemo, Knin je pust, nema ni moje tete, nema nikoga, I mi smo krenuli s njima, tamo onim koridorom, kako je šta je Išli tako s njima do Banja Luke, vjerovatno, ali je u meni već sam ja bila sigurna nešto. Dok smo mi došli do Banja Luke i
u stvari Petrovca, prije smo tu bili i već se to pričalo, upali tamo vamo, ali ja sam, već je u meni nešto bilo, neki instinkt sam imala da je se desilo ono najgore, kao što se i obistinilo.